ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Kuri internet wayishatu radiyo yacu voa.com niho mudusanga. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: abahinzi bo muri komine ya Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura batewe amakenga n'indwara ifata ibihingwa ngandurarugo. Twebwe abenegihugu iwacu nk'izi ndwara zifata nk'ibiterwa vy'ibitoke, murazi yuko kabaye nk'akaranda mu gihugu aho ibitoke vyagiye bigwara nka hose, nino rero iyo ndwara yarahateye. Uyu ni Isaac Ntibamamate, umunyamabanga uhoraho wa komine Nyabiraba mu Rwanda. Rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwumvise abatangabuhamya mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Venant Rutunga bya Jenoside. Naho muri Senegal, Leta yatangaje ingamba nshya zigamije kurwanya impanuka zo mu mihanda nyuma y'imodoka yagize impanuka igahitana abantu 39 ku cyumweru gishize. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere ko havugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Senegal yatangaje uyu munsi kuwa kabiri ingamba nshya zigamije kurwanya impanuka zo mu muhanda, harimo guhagarika ingendo za nijoro zikorwa na bisi no gutumiza hanze amapine y'imodoka ashaje. Fidel Niyongabo. Iyi ni ingingo umushikiranganji wa mbere Amaduba yatangaje inyuma y'inama y'abagize leta yabereye mu gisagara ca Diamniadio kiri hafi y'umugwa mukuru Dakar. Ni nyuma y'uko impanuka y'imodoka ihitanye abantu 39 ku munsi w'Imana. Izindi ngingo leta yafashe uno munsi wa kabiri zirimo kuziririza kugurira hanze ibigata vy'imodoka bimaze gukora. Bitegekanijwe ko amategeko yo gushira mu ngiro izo ngingo shasha 23 zatangajwe asohorwa mu masaha 72 ari imbere. Umushikiranganje wa mbere Amaduba yamenyesheje ko batazokwihanganira abazorenga kuri izo ngingo zashizweho kugira zikingira ubuzima bw'abanyagihugu. Amabisi atwaye abantu n'ibintu menshi muri yo agira uruja n'uruza mw'ijoro ava mu ntara imwe aja mu yindi ni bumwe mu buryo abantu benshi bakoresha muri Senegal. Amasanganya abera mu mabarabara muri Senegal ahitana abantu 700 ku mwaka utashe. Senegal ni igihugu gifise abantu barenga miliyoni 17. Leta yatangaje izo ngingo shasha nyuma yuko amabisi abirasekanye abantu 39 bakahasiga ubuzima, abandi 101 bagakomereka mu mihana yahitwa Sikilo mu ntara ya Kafrine iri hagati mu gihugu ku birometero 250 umuntu avuye ku mugwa mukuru Dakar. Afrika y'Epfo irabona ko hatari ngombwa gushyira mu bikorwa ingamba izo arizo zose zo kurwanya COVID-19 haba ku bari mu gihugu cyangwa abinjira, nubwo imibare y'abandura iyo ndwara mu Bushinwa yiyongereye. Nanone Fidel Niyongabo. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Jo Pala yabwiye abamenyesha makuru no munsi wa kabiri ku bwoko bwa COVID-19 buteye amakenga mu Bushinwa no mu makungu bukiri ubwa Omicron. Yamara avuga ko abasirikare b'umubiri hamwe no kwikingira hakoreshejwe incandago bigikomeye cyane ku banyagihugu. Umushikiranganje Pala avuga ko batabonye ko ibitigiri vy'abandura abaja mu bitaro canke abapfa vyiyongeye bikomeye mu bihe vya vuba. Umushikiranganje Pala amenyesha ko basavye impanuro ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS kandi ko bazokongereza ivyo gupima abanyagihugu mugera wa COVID-19 bakongera bagakomeza kubacandaga bifatiye mu bitigiri vy'abandura uwo mugera biriko vyiyongera mu Bushinwa na Leta zunze ubumwe za Amerika. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bategekanya guha abanyagihugu izindi ncandago zo kwikingira umugera wa COVID-19 mu mpera z'uku kwezi kwa mbere. Gushika ubu Afrika y'Epfo imaze kwemeza umuntu umwe gusa yanduye ubwoko bushasha bwa Omicron bwitwa XBB.1.5. Nta vyemezo biriho vyerekana ko ubwo bwoko buriko burakwiragira naho bubonwa ko bwandukira cane. Fidel Niyongabo. Intambara mu burasirazuba bwa Ukraine yibanze mu mujyi wa Soledar mu gihe mu Burusiya bushakisha ko bwakwigarurira Bakhmut. Nanone Fidel Niyongabo. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwo Bwongereza bwatangaje no musi wa kabiri ko inteko z'Uburusiya n'iz'umugwi w'abacangero Wagner zishobora kuba zigaruriye ibice nka vyose vya Soledar. Ico ni gisagara gitoyi gicukura umunyu kiri mu buseruko bwa Ukraine, kimwe mu bice biberamwo gutana mu mitwe gukomeye cyane. Impande zompi zaratakaje abasirikare benshi cyane mu ngwano iri kibera muri ico gisagara.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mu ijoro ry'ejo kuwa mbere yatangaje ko ingwano ikomeye yasenye inyubakwa nka zose zo mu gisagara ca Soledar. Zelensky yarahayagije ubutwari bw'inteko z'igihugu ciwe. Igisagara ca Soledar kiri hafi y'ibirometero 10 umuntu avuye mu gisagara ca Bakhmut. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Ubwongereza butangaza ko bisa n'uko Uburusiya buriko bukoresha urugamba mu gisagara ca Soledar mu ntumbero yo kwigarurira igisagara ca Bakhmut. Umutegetsi akomeye w'umunyamerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko ingwano iriko ibera mu gisagara ca Soledar ikomeye cyane. Amenyesha ko inteko z'abacangero b'Uburusiya baroha abantu babo mu kubashira imbere ku rugamba. Fidel niyo ngabo mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Mudusanga kuri website radio yacu voa.com, naho kuri Facebook na Twitter turi kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiga bigari byo muri Afrika. Kuri wa kabiri urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwumvise abatangabuhamya mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Venant Rutunga ibyaha bya Jenoside. Abamushinje babwiye urukiko ko nta ruhare rwe bazi yaba yaragize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Eric bagira ubusa. Mu batangabuhamya batatu urukiko rwumvise mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri babimburiwe n'umusaza Yohani Habimana. Bose ni abanyururu muri gereza ya Karubanda iherereye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, bahurira ku cyita rusange cyo kuba bose bafungiwe ibyaha bya Jenoside. Habimana waje asindagirira ku nkoni kubera ubumuga bw'ingingo yavuze ko yari azi Venant Rutunga nk'uwahoze ayobora ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi zari Rubona. Habimana avuga ko mbere ya Jenoside yahoze ari umudozi w'imyenda n'amarido muri icyo kigo. Avuga ko akimara kumva urupfu rwa Felicien Gatabazi yahise ava mu kigo cya Izari. Yabwiye urukiko ko ubwe atakurikiranye niba Rutunga yaragize uruhare muri Jenoside kuko yamubonaga yicaye mu biro gusa. Habimana wakatiwe gufunga imyaka 15 muri gereza ku cyaha cya Jenoside yemeza ko nta gikorwa cya Jenoside yiboneye kibera mu kigo cya Izari Rubona kubera intege nkeya zatumaga aho riwe mu rugo. Yemeza ko yumvaga amakuru ko hari abavaga kwica Abatutsi mu kigo cya Izari Rubona, ikigo cya Izari Rubona kikababagira ikimasa nk'igihembo. Yabwiye urukiko kandi ko atazi niba Rutunga hari urwango yagiriraga bo mu bwoko bw'Abatutsi bakoranaga. Undi mutangabuhamya ni bwana Jean de Dieu Nzeyimana. Uyu uri ku gifungo cy'imyaka 19 muri gereza agikubita amaso Rutunga yahise abwira urukiko ko nta hamuzi. Yabwiye urukiko ko inzego z'ibanze mu gace k'iwabo muri Mugogwe zabasabye kugota imbibe z'ikigo cya Izari kugira ngo Abatutsi bari bahahungiye batabona uko batoroka. Yavuze ko abo Batutsi barashwe n'abasirikare abandi bakicwa n'abo baturage babisabwe n'ubuyobozi bwariho. Uyu nawe yavuze ko nta ruhare rwa Rutunga azi muri ibyo bikorwa. Naho kubireba umutangabuhamya Vianney Mwitende we yakatiwe gufunga imyaka 30 muri gereza ku byaha bya Jenoside. Nawe yahakaniye urukiko ko atazuregwa uretse kumwumva ku izina gusa. Mwitende nawe yemeza ko yagiye mu gitero cyisha Abatutsi mu kigo cya Izari Rubona. Mwitende yavuze ko abayobozi babo bababwiye ko mu kigo cya Izari Rubona cyari kirimo abasirikare kandi ko igihe bari basabwe kurinda imbibe z'icyo kigo bumvise urwamo rw'amasasu. Uyu mutangabuhamya urukiko rwamwibukije ko mu mvugo ze asa n'uwivuguruza. Rwashingiye ku nyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha akemeza ko mu bayoboraga Izari Rubona yarazi harimo na Rutunga. Yagera mu rukiko akemeza ko atamuzi. Yavuze ko nk'umuntu wari uturiye ikigo cya Izari Rubona bakundaga kujya gutashya inkwi zo gucana bakajya no kwivuza akumva bavuga izina Rutunga gusa. Yavuze ko isura ye ayiboneye mu rukiko. Biteganijwe ko kuri uyu wa gatatu aribwo umucamanza akomeza kumva abandi batangabuhamya bashinja bwana Rutunga. Rutunga yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu ntara y'Amajyepfo. Aregwa ibyaha bitatu bya Jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cya Jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose Rutunga arabihakana. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu Burundi abahinzi bo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura batewe amakenga n'indwara ifata ibihingwa ngandurarugo ntibagire icyo basarura. Barasaba inzego zibishinzwe kubikoraho ubushakashatsi
zikarwanya iyo ndwara. Inkuru twateguriwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, turagizwaho na Desire Hatungimana. Imyaka 5 irarenga hari ingwara yateye ibiterwa mu mbarugo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ku mutumba wa Mayemba. Umunyamabanga ntayigayezwa wa mustanteri wa komine Nyabiraba Isahake Ntibampamate mu kiganiro haye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika yemeza ko abaremye muri ako karere bageramiwe. Twebwe abene gihugu iwacu nk'izi ngwara zifata nk'ibiterwa by'ibitoke murazi uko kabaye nk'akaranda mu gihugu aho ibitoke byagiye bigwara nka hose. Nino rero iyo ngwara yarahateye. Turafise n'ingwara zitera n'ibiterwa by'imyumbati aho ibiterwa by'imyumbati ubu bishobora kuba biteye usanga vyumye. Rero izo ngwara zikatuma abenegihugu bihebura. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barishikiye ku mutumba Mayembe uvuga ko izo ngwara zibangamiye ibiterwa mu mbarugo. Basanze abarimiye bo kuri uwo mutumba bugarijwe na kigoyi kubera batarima ngo bimbure. Aba ni bamwe muri abo. Ibi bikoti byari bikoti by'ikirundi. Iyi niyo njya twayiruka dufise muri rirane, niyo njya twafungura. Ziharaje ingwara, igitego gasanga imyumbati yaraboze, yarumye, yaraheze, ukabugiye gusoroma ukabura ikintu uri bwimbure. Ibitoki byo byuma bihagaze, ugasanga imihu yahiriye hejuru. Amababi yose ku giterwa yarumye arahera. Kandi aha nta muntu yayahunguruye, twe tubona amababi yuma. Usoromye rero munsi uza gusanga atamyimbati iriko. Abajejwe intwaro muri komine Nyabiraba barishikiye ku rubuga bari kumwe n'abafundi b'indimo kwirabira uko ibintu vyifashe. Umunyamabanga ntayigayezwa wa mustanteri wa komine Nyabiraba avuga ko bagerageza guhumiriza abarimyi mu ntumbero yo guhangana n'izo ngwara. Nkaho baba bateye nk'imyimbati igihe kinini bagahindura bakashira nk'ibindi biterwa nimba ari biharage canke ibindi kugira ngo izo ngwara ziba zifata nk'ico giterwa bigatuma ico giterwa kigira ingorane, ico kindi bigatuma kibinaga neza. Kandi abariko barabikora usanga biriko biragenda neza. Nk'ubu murabona yuko naho ku misozi biharaga bimeze neza, aho heshi nahahora ibyo biterwa by'imyimbati n'ibiterwa by'ibitoki. Rero twarabasabye n'ibyo bahinduye igiterwa uca ushobora gusanga izo ngwara zagiye zirahindagurika. Abarimyi bo muri komine Nyabiraba na cane abo ku mutumba Mayemba ubangamiwe cyane bavuga ko ingwara zitera ibiterwa barimo batazi ico zivako. Basaba leta ibicishije ku bushikiranganje bujejwe uburimyi kubagarukirako. Ubu rero dusigaye twifumbereje, twashaka rero turabira ingene mwoturonderera umuti w'ibyo bikoti n'iyo mbuto y'ibitoki kandi biharage. Imbuto zose zaragize ingwara, nta kintu tucimbura. Ubu twitungiwe n'Imana ntituzi iyo ngwara ico yajivako. Twebwe twasaba nk'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko hari ico bwoshobora kudufasha, kuko twebwe ibi biterwa ntidushoboye kubivura canke ngo tumenye ingwara yabiteye iyo ariyo. Abarimyi bo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura bibaza ko izo ngwara ziteye ibitungwa mu mbarugo zoba zituruka ku ifumbire ya fomi ihingurwa mu gihugu canke imbuto zidahuye n'akarere baherereyemwo. Bagasaba ikigo ca Leta Izabu gikora ubushakashatsi ku mbuto z'ibiterwa gukora amatohoza. Daniel Mazarahisha arongoye ibiro vy'intara ya Bujumbura bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ikigo Izabu kigwiza imbuto carangije amatohoza ku ngwara z'ibitoke n'imyumbati nk'uko azidondagura. Igiterwa c'imyumbati ni ingwara bita rubozamizi srire brine di manioc, yerekwa n'ibimenyetso aho haza amabara asa n'umuhondo ku mababi. Umurimyi akabibonera agiye kwimbura ahasanga imyumbati yaboze. Ku kijanye n'ingwara nayo ivuga ku bitoki, ni ingwara bita ruhonyabitoki, mu gifaransa bita le flétrissement bactérien. Irangwa n'ibimenyetso aho tubona y'amihanyu yisha itari bwagereye ko cera. Uhagarariye ubushikiranganje bw'uburimyi mu ntara ya Bujumbura arahumuriza abarimyi, avuga ko ikigo Izabu kiriko kiriga ku mbuto zishobora kurinda ingwara ziri mu burere butandukanye bw'igihugu. Daniel Mazarahisha akamenyesha ko ivyo vyigwa birangiye izo mbuto zirobanuye zizoronswa abarimyi mu minsi iri imbere mu ntumbero yo gusubiriza izafashwe n'ingwara. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima twateguriwe na Eugenie Mukankusi. Muri bungabunga ubuzima iki cyumweru, mu gihe imikino y'igikombe cy'isi yabereye muri Katari, turarebera hamwe ibijyanye n'imvune zo muri siporo n'uburyo zakwirindwa. Inzobere zivuga ko ubuzima bwiza bwo mu mutwe budakwiye kwirengagizwa mu gihe cyo kwitegura amarushanwa. Ikindi, ibibazo by'umutekano w'abakozi mu gikombe cy'isi muri Katari byashyizwe hanze. Byongeye kandi ubuvuzi bwo ku ntebe y'ubucuti burimo gufasha bamwe mu baturage bafite ibibazo byo mu mutwe muri Zimbabwe. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro bungabunga ubuzima.
ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu kiganiro bungabunga ubuzima. Imikino y'igikombe cy'isi yarabaye mu gihugu cya Qatar, gusa mu bakinnyi b'imena b'umupira w'amaguru muri Afrika, Sadio Mane ntiyayitabiriye bitewe n'imvune. Imvune muri siporo bivuze ukwangirika kw'igice cy'umubiri biturutse kuri siporo, imyitozo cyangwa se ibindi bikorwa bya siporo. Inzobere zivuga ko imvune zo muri siporo zikunze kubaho, zishobora kuba zoroheje cyangwa se zikomeye, kandi zibasira ibice byinshi by'umubiri nk'amagufa, imikaya, imitsi naho amagufa ahurira. Imvune muri siporo ishobora kuza itunguranye cyangwa se ikagenda yongera ubukana, cyangwa se ikaba yahinduka karande mu gihe runaka. Ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru cyandikwa ku buvuzi bwa siporo buvuga ko umupira w'amaguru ari wo ugaragaramo imvune nyinshi. Aha umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga akaba agira imvune ziva kuri 4 kugera kuri 35 buri masaha y'igihumbi akinnye, kandi imvune ziba kenshi mu mikino y'amarushanwa kurusha mu myitozo. Nk'uko bitangazwa n'inzobere, imvune zo mu ivi, mu mfundiko n'izo mu rutugu nizo zikunze kugaragara kenshi mu mupira w'amaguru. Inzobere zivuga ko imyiteguro myiza ari ingenzi mu kugabanya imvune zo muri siporo. Zikavuga ko kwita ku buzima bwo mu mutwe nabyo ari ingenzi mu myitozo, kandi gukemura ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bw'abakinnyi bifite akamaro ku buzima bwabo muri rusange. Mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, abakinnyi bo mu rwego rwo hejuru barahanganye mu mikino y'igikombe cy'isi ibera muri Qatar. Ibibazo by'imvune byabaye byinshi, bituma bamwe muri ba rurangiranwa bava mu irushanwa. Hari ikiyongera ku mimerere y'umubiri ubwawo, kandi ikintu cy'ingenzi cyane kuri aba bakinnyi bo ku rwego rwo hejuru mu gihe batangira amarushanwa, imyiteguro yo mu buryo bw'intekerezo. La grande différence entre les sportifs rwandais des footballeurs, ça c'est beaucoup plus le côté psychologique qu'on appelle encore souvent le côté mental. Itandukaniro rinini riri hagati y'abakinnyi basanzwe n'abakina umupira w'amaguru ni igice cy'imitekerereze twita inkeke, ni igice cyo mu mutwe. Uyu munsi wa none ubushakashatsi bwose bwagaragaje ko igice cy'imitekerereze cyihariye hafi uruhare rw'10% mu myitwarire y'umukinnyi. Ibyo bivuze ko abakinnyi biteguye ku rwego rumwe, ukomeye mu ntekerezo azegukana intsinzi ku kigero cya 70%. Kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi ubu kigaragara mu mikino yose ndetse cyane mu makipe yose. Imyiteguro, kwitanga byimazeyo, kuba witeguye birenze n'100% no gufata buri mukino nk'uwa nyuma uzirikana intsinzi muri wowe, ibi byose bizagena uwegukana irushanwa. Cette période de la compétition, surtout une compétition de haut niveau, il faut que d'abord les joueurs soient aptes physiquement d'abord, mentalement. Iki gihe cy'irushanwa, irushanwa ryo ku rwego rwo hejuru, gisaba ko abakinnyi bagomba kuba mbere na mbere bameze neza ku mubiri, mu mutwe, mu mitekerereze, kandi bakanaba bafite imyitwarire iboneye, banifitemo icyizere, hanyuma bakabasha gucunga imikino umwe ku wundi. Ni irushanwa ryo ku rwego rwo hejuru, kandi uyu munsi aba bakinnyi hafi ya bose barananiwe kuko bamaze gukina mu marushanwa menshi. Rero birasaba kwitwararika cyane, birasaba icyizere cyinshi, kandi birasaba ubwitange bwinshi. Amadou Traoré, wahoze atoza amakipe ya Renaissance de Ségou, yizera ko kugira ngo urubyiruko rugere ku bushorishori bw'impano rwifitemo, ari ngombwa kuvanaho ibisitaza mu bibakikije mu rwego rwo gukora ibishoboka ngo ubuzima bwa buri munsi bwo hanze ya siporo butaba intambamyi ibabuza kugera ku ntego bafite nk'itsinda. Quand les joueurs ont des problèmes, surtout des problèmes familiaux, c'est vraiment très difficile mentalement que les joueurs puissent se dépenser. Iyo umukinnyi afite ibibazo cyane cyane byo mu muryango, biragoye rwose ko uwo mukinnyi yaba akomeye mu mutwe byo gutanga umusaruro. Cyane cyane nk'iyo se cyangwa nyina arwaye, cyangwa se hakaba hari uwo mu muryango we wagize ingorane nk'impanuka cyangwa urupfu. Rero ibyo umukinnyi abishyira mu ntekerezo ze, bikaba byagabanya urwego rwe rwo gutekereza ku marushanwa ku kigero cya 50%. Azakina, ariko ntibizaba biri ku rwego rwo hejuru asanganywe. Ni ikihe gihugu kizegukana igikombe cy'isi? Sangare hari uko bitekereza. Ikipe izakegukana ni ikipe itazaba yashoboye kuvana mu nzira zayo icyitwa ikirangaza cyose gusa,
ahubwo izaba inafite uburyo bwo kuvura no gukira kandi ikaba inafite amahitamo menshi mu bakinnyi bayo. Muganga Paul Onyeudo ni umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuvuzi bwa siporo muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere rya Siporo muri Nigeria. Aragaruka kuri bumwe mu buryo bwo kugabanya ukwibasirwa n'imvune mu gihe ukora siporo. If you talk about injuries in sports and football in particular. Iyo uvuze ku mvune muri siporo by'umwihariko umupira w'amaguru, mu ivi niho hantu akenshi ushobora kwitega imvune, nyuma hakaza akagombambari, bikaba byashoboka ko hazamo n'intantu. Imvune ziri mu byiciro, hari izoroheje, iziri mu rugero n'izikomeye cyane. Urugero nko mu mikaya ushobora kugira ukwikanga kw'imitsi cyangwa se ugahinyagara. Iyo habayeho ukwikanga kw'imitsi koroheje biterwa n'imitsi yagize ikibazo uko ingana, rero gukira bishobora gufata iminsi mike. Ariko iyo wahinyagaye ushobora kumara amezi menshi utarakira. Igihe imvune imara giterwa n'uburyo ikomeye ndetse n'imiterere yayo. Iyo habayeho kuvunika muri siporo, buri gihe twitondera ibijyanye n'igihe kandi n'abakinnyi bitondera gukoresha ahavunitse. Rero inama nziza kuruta ni ugukoresha ubukonje imvune ikiba ako kanya. Igikorwa kimenyerewe n'ibyo twita rice rest, gukoresha barafu gupfuka ahavunitse no kuzamura igice cyavunitse ntikigume hasi. Amasaha 72 ya mbere nyuma y'imvune ni ugukoresha barafu cyangwa kuhapfuka ukoresheje ibintu bikonje. Ntabwo uzana ibishyushye, kuko uzanye ubushyuhe mu masaha 72 ya mbere imvune izaba mbi kurushaho, kuko igice cy'ahavunitse gitangira kubyimba. Hari zimwe mu ngorane mu kazi urabyumva rimwe na rimwe iyo urimo kuvura wibaza ngo ninde wanzanye aha koko. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko abakozi babarirwa mu bihumbi bapfiriye mu mirimo y'ubwubatsi yerekeranye no kwitegura imikino y'igikombe cy'isi ya 2022 muri Katari. Iyi nkuru mbarankuru ngufi iradusangiza ubuhamya bwitangiwe n'imiryango y'abapfushije ababo, basobanura uburyo amahana akomeye yihishe inyuma y'ibi birori by'akataraboneka. Ubwubatsi bwariyongereye. Ivugururwa rya stade mpuzamahanga yitiriwe Khalifa, stade 7 nshyashya ndetse n'umujyi mushya w'agatangaza Rusayire, ahubatswe stade y'akataraboneka ya Rusayire yakiriye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irimo Amnesty International, Human Rights Watch hamwe n'ibitangazamakuru batangaje ko abakozi bamburwa imishahara yabo bakanashyirirwaho amananiza ku ngendo. Ikibi kurenza ibyo byose ariko, nk'uko iyi miryango yabitangaje, abakozi bakoreraga mu mimerere igoye cyane kandi ishyira ubuzima bwabo mu kaga. Abakozi babarirwa mu bihumbi bapfiriye mu myubakire ijyanye no kwitegura igikombe cy'isi cya 2020 kibera muri Katari, impfu zisumbye kure cyane zabaye mu myiteguro y'imikino y'igikombe cy'isi cyangwa y'imikino olympique yabaye kuva mu myaka 30 ishize zose uzikomatanyije. Umuryango Amnesty International uvuga ko urutonde rwa nyinshi mu nyandiko zerekeranye n'izo mfu zigaragaza ko abapfuye bazize urupfu rusanzwe cyangwa guhagarara k'umutima, impamvu zivana uruhare ndetse n'uburyozwe ku bakoresha. Umuvandimwe wanjye yacyuye umurambo yabaga muri Katari. Muri Katari hari abantu benshi bakomoka muri iki cyaro, bose baramufashije. Umugabo wanjye yakoraga akazi ko gusiga irangi. Yajyaga ku kazi saa 3 za mu gitondo agataha saa 12 cyangwa saa 1 z'umugoroba. Navuganye nawe amasaha make mbere y'uko apfa. Yambwiye ko yumva ababara mu gatuza nyuma yo kuva ahantu mu munsi mukuru. Ubwo bubabare yabumaranye iminsi 3 cyangwa 4 kandi afata imiti. Nyuma bavuze ko yapfuye azize guhagarara k'umutima ari mu nzira ajya kwa muganga. What were the causes of death? What were the triggers?
ni ibiki mu by'ukuri byabaye imbarutso zateye kuremba kugeza ubwo umuntu apfa? Impfu zidaturutse ku ndwara z'umutima tubigenzuye ni nyinshi. Hari ibikomere byo mu kazi, guhanuka ahantu harehare, hari amarozi, hari gukumbura cyane imuhira biganisha ku gahinda gakabije no kwiyahura, kandi n'imiterere y'ikirere igoye cyane aho abakozi bakora umunsi wose. Ibyo biteza ukumagara mu mubiri, byanateza indwara nyinshi ziturutse ku bushyuhe bukabije. Ibyo bikaganisha ku gutakaza amazi menshi mu mubiri mu buryo bukabije, hanyuma ibyo byose bikaba byaganisha ku rupfu. Nubwo hari ibyo byago, abakozi bakomeza kwerekeza muri Katari gushakisha amahirwe y'akazi. Benshi ni abava mu bihugu by'Ubuhinde, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, Pakistani, mu birwa bya Filipine, muri Kenya, Sudani, Uganda na Nigeria, ibihugu byugarijwe n'ibura ry'akazi n'ubukene bukabije. Abategetsi ba Katari bashinzwe ibijyanye n'imikino y'igikombe cy'isi ntibemeye ubusabe bw'Ijwi ry'Amerika bwo kugira icyo bavuga kuri ibi. Icyakora batanze inyandiko ivuga ko umuhate wabo mu kwita ku buzima, umutekano n'icyubahiro cy'abakozi bose bakora ku mishinga yabo bawukomeyeho. Umuganga w'umunyazimbabwe yavumbuye uburyo bushya bwo gutanga ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bukenewe cyane n'abaturage bo mu gihugu cye bakennye, abinyujije mu musanzu w'abanyogokuru. Ku ntebe y'urubaho mu busitani mu murwa mukuru wa Zimbabwe, Harare, Esheri Izwakayi w'imyaka 70 y'amavuko aravuga yitonze, atanga ubuvuzi bubasha kugerwaho na bose binyuze mu nseko isusurutsa kandi itanga icyizere. Abantu benshi barimo kubonera ubufasha hano. Turimo no gufasha urubyiruko rwagizwe imbata n'ibiyobyabwenge. Iyi gahunda yahimbwe na Dickson Chibanda, umwarimu wigisha amasomo y'ubuvuzi bwo mu mutwe muri Zimbabwe. Iyi gahunda yiswe intebe y'ubucuti yabaye ikimenya bose kandi yagobotse benshi. Our big ambitious vision. Intego yacu nyamukuru ni intebe y'ubucuti nk'iyi ahantu hose, yegereye abayikeneye, atari muri Zimbabwe gusa ahubwo ku isi yose. Joyce Gia w'imyaka 43 y'amavuko avuga ko ubuzima bwe abukesha serivisi aherewe kuri izi ntebe. Nageze ku rwego rwo gushaka kwiyahura kubera ko nibarutse impanga, ariko nkaba ntacyo mfite cyo kuzigaburira kubera ko nta kazi nagiraga. Mukecuru Izwakayi amaze imyaka 6 atanga bene ubuvuzi bwo ku ntebe y'ubucuti, aho ku mpuzandengo yakira abarwayi 3 ku munsi. Ubu buryo bwo kuvura ubu bwagejejwe no mu mikino y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru ibera muri Katari. Mu gikombe cy'isi hari intebe 32 z'imbaho zihagarariye amakipe yose yitabiriye irushanwa, kandi ubwo ni uburyo bw'ikigereranyo bwerekana ko rwose twese atari abitabira imikino y'igikombe cy'isi gusa n'amakipe arushanwa, ahubwo nk'ibiremwa muntu dukwiye gushaka uburyo bwo kwihuriza hamwe no gusabana. Nibyo twari tubafitiye mu kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama zagufasha kumererwa neza n'ibishya biheruka kuvumburwa mu by'ubuvuzi, gumana n'Ijwi ry'Amerika ku muyoboro wacu wa internet kuri wa3.radio.voa.com. Mwadukurikira no ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri YouTube VOA Radio yacu. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza, muharanira ko umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Urakoze Eugene Mukankusi nabo mwafatanyije bose kutugezaho iki kiganiro. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimo yakurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika, by'umwihariko andi makuru tubagezaho mu kanya saa 1:30 kuri mikoro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza.